تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق تمسك بحبل الله بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب والسنن التي أتت عن Nah, suketa kami sering aja Islamnya na ayat na pangnya si Allah. Dan sebenarnya mana aku mangnya na aku mangnya na itu buku tu bisa Islam. Wah, sebab mana ya ka mana ya ka tu tundu mana aku mangnya aku mangnya si Allah dan kan sebenarnya mana dia na pakai ina. Urian ini disebutkan Allah bin kayak mana alimu. نعمة عظيمة سيكون لنا تبتنو أكيد نقدر نسمي الإسلام لكن الآن kami surat nasahibu ka waktu bagi bersyukur ushkurillah ya akhi panalaman dikasih Allah si kue mana nak kebeli aku kue mana ni murid aku dengan cerita sallallahu alaihi wasallam ayo bagi kita sudah berkasih Allah dan punya Mekah lagu kaya mana dia ijtihad guna Mekah mana dia nak guna Mekah ikadua kalimah waktu kami manusia lagi yang butuh doa ومن يسرق لانه نعم نلين ما قد تجاب لانه سيبو دني سيبو كفا قوما نعم نلين أدنى كتبون رتنا أن يبتجين شيئا من البلانية ما قوما هنا كنا نبناكم نعم نلين أدنى من تجاب Rasul kapa kau mana sejen Islamia alhamdulillah siku panglina siapa mana nak ya salah buli nabi dan masalah namanya apa kita langsung doa saya mana taufik mada kelamurin ayat mana yana mana nak nada siku panglina itu nabi baru segi kepala namanya selesai dia papa sebut taufik Allah kita langsung saya mana yana taufik kita nerima pemangisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayo suka pemangisi Allah, lagi karena doa dan berharap suka berikhlas. Amalan yang nak pemangisi Allah, siapa nu amalan yang nak mampus untuk mana mampir. Keputusan waktu itu dapat terurutan si Dr. Abdullah yang si kami bersama. Saya tulis saja Islam dia nabi dia dan saya kemudian Islam. Dia nak kita dengan jenis Islam yang dia. Nah, saya tinggal siapa gadai mana ni nak soal kau dia betul betul nak. Jadi kali muat nak masalah apa saja mari diisu. Meskipun pada dia ada apa benar, mana nak hanya kamu tersalukan. Aku kasih apa saja. Kami tidak hidup dengan jenis Islam. Ikat lo kali mampu mereka nu. Yang kedua an-najah. Ingat turun an-najah. Kinang lalang mirafai kalau saking kana. Amin an-najah. Bersama makam. Sama ni sana sekali. Amin apa-apa. Ayah bina amalan ni kapag-apas. Lagi bukan amalan ni makadali kana. Niyan makali din kasi diploma ka ako. Adna ilmu ka. Gumaan ka. Agdudugan ka amalan yan na. Ibumang doon kasi kumanap. Miya kapasan natin yan na nalinapin sa mga durus ka. Mga mukha ka rin magduro ka na di nga mananamamang sisig. Kinanglan na minus na sumukha ka na ito magduro ka sa Bakalurios. Mana yan na? Mana yan na? Wid ka no tawag yun ba? Kinanglan na sumulit na makataksiksi. Hindi siya tumagurupan. Mana yan na? Makataksir ka si ko ilmu si usul.
sabot na lang yung akida. Pag-iit pinakapas imam tuwa, mabugang talaga dyan magsisinus. Kami nga magsusubuhan niya na itiglag na sila kasukot. Yung pag sila magpagtawa. Kung bilang masupag na ngayon, wala yung sa mga wahabi, iba na, mga salafit. Na kaya katagal yung sutawi. Tigilan na takot, tigilan mo. Dahil may agad ka pegit, hindi na gusto ito, niya asawa. Kasi ganyan niya, pasal sa dyan, sila niya. Naiman kami gugalang tanong, sa iyong kapagingat na, sumang hari kita sa iyong eman, natin na mga pera. Ganyan niya mga syait. Ganyan mga Sophia, Ikhwan, Shia, mula-mula. Kinanglan na makatusin tanusik. Ginaliwas yung tumawag ka na. Asal mo rin pa di magandang sa تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام ملكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا ولا تاك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال